Ele alofa maleanga le lei fai bea o le alofa fasoa. O le alofa tau muli o le alofa aputi o lo tātou mateisili le langi. Ia ua mawhaiai o na doe au lia le nei aso fau. Ia e ui ua whaasifo ngā luenga ua sifo fo i le la i lona tau a fiafi. Ai le o whaasifoa le alofa ma le wha maoni o lo tātou tāpa au sili le langi. O ia o le mata isau o ia o le atua fofoa. Ia ua mawhaiai o na tātou toe tu vae tau lau matini tau wao. Ia le pa iae ma le mamalue o Samoa wao whangapoto. Ia i lumo tau televisi whaasala lau. Ia o le hafo i le awala o fiso o tainga o le awala o teknolosi whanei o na po. O lo e mai moa ma mai tauina. Ia moli mawina. Ia mo tātou militino mo munu au foe whatasi ma ule dei fiafi. Wha malo le pali. Malo le whaatoa. Malo le langi e mamama le soifua manuia Samoa. Whaatalofa le nai le nei vaenga o le afiafi le suafa manu malo Yesu Keriso. O ia o le atua o le ola. O ia o le atua o le malosi. O ia o le atua e whamangalo. A o ia foi o le atua. E tele ngese lona tua sa. Ai o lona lofa e le mavae. Lela lea e mau watu le aso, sau le aso fou, aru watu le aso, sau le aso fou. A o tū mau pea, lona wha maoni ma lona ngalelei, ia i le soifua ma le ola o si o tātou utunu. Ia e pei fo i o loo whaatau wa. O si tangata e le ato doa, o si tangata e le io e tātou te le sa o iluma o le tua o tātou tangata ngasala amu ia o e pe a whaiwa e ato doa. Ai o le aso ma le aso whamai ia yeise mea tātou te whaia e vi ia ai le tua yeise mea tātou te whaia ia tau le leia ai le suafa o Yesu ia o le whaatalo whalea mo oe le nei vanga o le fiafi so i fua manuia ai lau o maua sau le vaana tiu tau mai le vaana tau a o mamaulango le vaana whau a folau ai whai mai upu whaatama soali inga le atunu ina wa e manuia se faiva na alo fanga iai ia ele ngata o le tau le lea po o le malosi o le nuu a o tapu ai to ina ma fili afa ia ma tau faile ma tofi a wā le filinga afa a le atunu a elo ma le faiva o na wala au leo to ina tau ta iae kauka iae ia tali ia a li faiva ia ka di mau ka po inga mau malor kapwa yo ya fa pena fa ivor ne fiafi fa pena fo ile vala au male alanga asiata tauta ya fa ivana fa ngai maluta tu tu de yaso ya watongia o se seu walanga tila fa pulo le tua lima fa malo fa yo le faiva malo Samoa e le fa ngofie o a tu ai nga faiva na pale fa ngai o le na o tu ai nga faiva sa fia ngai ma oe pesa e nga ngau le vau ale wingo ia upu nga ngau le vau fa fingo fie mo tupulanga o to le fia ngai manga luenga i tua maota ma tua lawa ma fa solo ai kaure ko sivi lo no winga ya fia ile au faila fu manu e au fia ile au fai fa toanga e au fia ai fuala au aina e au fia ai ila so o se ku ai nga luenga o le ele e fa ingoina o le nga wina o le vau a fa pe fo yo oe te faiva ile tai fa ngota ile liuloa ma e faiva ile sao o oe o le tautai o nga te fale ia e fa e kai le ale wingo yo fa mtalanga le atunu e te alu e fa e mai ai o le tai e fa e mayuka pe o tala e faiva mai ua tala i uta le upenga o le tautai le anga fo e ke alu e ke fa ngoka i nga kai fale ai fa e mayuka ele ia seisi e mo inga ia ko i le moanga o faiva le anga ale ia ele ale ia e mai fangua pele ia e mayuka talofa wa to fatu moana ina no winga wale ia e manguia ai kusa lava pe asa ia ai le uma i le faia sole do tasile va nga tau le soifua a faisa e fa ngota o le whangota le uta whaia tua i le whape o lo waru sa o mare makakau a whaisa e sa ili manuia a whainga e kau mawhairenga ia so o se ave taxi whakika inga ave pasi
ia wa umalenga ia so ele mo se pasese ia pe mo ia fu ele mo se mea nga e ngau ia wala nga ka nga mo return in ai mo fu masinga u fa polo a faila umare nei ia so ele manuia a ora fa to u faiva mo ele toa malama taia wa ena to e usua i foi a wange fiu ngo fie a we ke fiu ngo fie e mana tua mai foi ese nga ia ole tautai poto ma tautai mata pala ele se ngo kaukai e rua io a tono le totelo tatou a efesili o feo kaukai e ke fia kaukai ai e ele se va pe mai o wa yor kaukai poko e fa pe foi le jo o tautai mata pala ai le ai se le anga ku kusa uma ia fa to fala inga tautai nei ai le vala ese ai ore kaukai poko e fua ilanga vai pe faia se faiva pe le ai fo kaukai poko nga ore kaukai fo ile a ruaku ala vai ku nga makua lo wale kau fa ale kongu mai nga kai fale ia o fa pele ore kaukai poko ia fa kiria foi ka ku saungi mo kaya ele se faiva ngi yaso ia o ngorola ia le sa ili pola se si me mo wai se ayor ngaso a ole wingo le upule tautai mata pala a lua ku kilo ku fale kongure kai nga kai fale a ele ma fai o nga lu e foi fua e au ngoa ma se ai ole kai e maua le ale wingo le fa madalanga a sila ku ka kai poko o le maka pala ua makua faale kongu mai a kua au ma mea umanga fa moe iai e le mawhainga koe a moare kau whangoka ma le ola e sili kau ma koe foi ai awhea e rungo ia ua furi ai le amu furi a ia ku o ia lua o ngai lapa e ka fuli lunga inga ia maua singa ai o le kai mata pala mai foi sia me foi singa ko language study wa ngangi kala a mata kwata lu ole a foi tato lo mo lupe foi va ese a mata na nei boy mouth road manrewa ai manga ia sia va ngai fa ka wa foi ole tautai mata pala e lisi pala foi lele ke ra ku makala ngefu vo mai sir kai e maka soro le ngefu re ai e le ore winga ngar kai mata pala ole mata pala ole upule fa sa mo fa alo e ave mo me ai mata umafa pala malo so a mata pala la e mata ile ai e nau ia fo ia mase me ai e fo i mase ai longo winga ala ku ale fanga mai se maloli wale mau mai se i akele mai le moanga e le mafainga fo i long ko rua malanga fanga o marka po inga e ngo male afesa i mai se lodi o se vanga o se kui e fo ia masinga mea i kiki pekele ole ale winga wala ino foi tu fa pe e fa pe nga foi ka ku ole ka ku ki fango ngoka o ka ku uma o tautai e la le sikai me ke arua koe ke kauma faise manguia o le aso ai a kongu ua le kali mai awangi fa ko o faiva ua ke fa sala ma e fe ku u yaso nga e faia ua koe ki maka le upenga ai o pure atu no ore manga ngai ai koe ki maka le upenga me pie koe fongo e ile me ngai o puinga e ile wo ngai le ngai lo wola e va penga ko ke roko o fa filosofia ia Samoa o upu fa ka oko ia Samoa ai lenga o fai vala vai o lo waro ke fa ngoka e fa ka kau ia upu ia a fai ke fiu e kau fai se mea le o lo wolanga e ke fiu e kau fai i lumala u pisingisi e fa le tonua check your surroundings yeah. Ele lopo la upenga fango ele lopo de sikanga kanga mau ila lopo de sele lo inga mau ila upenga kanga ngai masa ai kulo ngana ke lo le sikanga kanga ke rua fa wo malua feo ai or kanga ka mua ngar fale anga o ele fale anga ni mina
ai fa mai le fionga mai ia fa ko fara inga ala tunu mo fa kala inga ala tunu ko e ki maka le penga e ke mau foi ko ngol kuspa ia fa upunga oi so a ela kula kai mi mo ka fa ale ko ia ngai fa pele we se ka sia kia ko por meu ma aila uma kakao por mea o ako ia vai o upenga po ako ia leuko mare maenge pele o puinga le upenga ioe ia por me enga o koro vai o upenga va a or ka uia e ia ile kaukai e siria ku ngai lor kaukai makapala mar kaukai poko o Yesu le keriso le ala lenga karipe keru vo mai o oe o Yesu le keriso o le alo o le atua soifua o ke lo oko i fe akura o kama ikala lea au kama isu enga fot kuspa ia o dizia zila ufa ikau kuspa ia o ufa apea uia o le makua fa avare valea lava o kakara o pekeru ma le whainga o langa kaukai le ngā lenga whaire kala Yesu e koe ku ule upe ngai le loloko ai inga ua o kango sa ili masikaki kala anga or kangaka leo pekelu le history o leo langa o pekelu iu kaia ioi pi isala elu or kangaka he is the master of fishermen e la vea pekelu ile lisi o kaukai e fai kau iai na ngakai fale o iukaia ea ke lola e whaafonga mai au na te tofi ale atua ma whaife au e la kou ke mala malama le leile melea sila fia o fesili foi whaife au o foi sau whaife au o le history or ka maha loa lea so le e le ka ilo foi le history o pili le fa mai o upenga o pili e kau ai whangoka ka ilo foi le pā a kaukungu ka ilo foi le pā a alo ka ilo i pa po ai uma le au fai pa ainga Samoa ma kaukai o Samoa ngai ai ka ilo pe so i le history o ka malo pira pe kelu i o la ku fu i kulangi o le hala fo i le ngā lai o ngā rusa o a Yesu e le haru Yesu su e ngi fai va emenja kama fu i aku male lemo le hai ngā rua Yesu le filifili ngā o ngā so fili mai le wha amakua o fai va yes kusor ko inga me foi le pe o ka ko Samoa a ka ko skarngoro i me o ka wia ma ka su e menka ko malauri along kif e ke longo fia kanga ka rongu e ke longo fia kanga ka rongu maro ngang karango a fia monka ko kulai a man ka wia ke kele mai ka ko wor ko ingo o simi e fa pengala le history ka ka o pira o ai sila o i e mauai le moafeka lai ngā Samoa e poko ar kaukai ai se la ngā kuyama o ngowinga e po o le aro ka koufia ma kaukia maro ka koufia polo fesa we are nobodies o ka koua o nkanga kale ako akua ai sea langa le alanga ngala kwa Yesu fili marka karo pekeru langa o le wha makuo favor wha kaukainga a inga ua teste alu e whangoka sei au maingi ai wa ai e whamaile karia pe kelu leli i walu le po walu le po a kua o kau mawhai e whangoka e le ise me maua ai la kako ia e poko are kaukai ai le ako ngiaku le liu o longa va e poko le kaukai ai le mawhai o ngalala o a koa le o va whamairo marisau ngoanga por feka lainga Yesu ia pira ia me la leo ki whakua ia o ki fia kam makua i o mea ngai reo kusia ai e ke i meche nai o e mawhau wa e pia o e fui moro mawhau pia e whai sesi o i le wa e rope wha pe Yesu no mawhau me la leo ki whakua o ki fia kama e ai le ako o kua me ia o e o au o le ato atoanga o mea uma
mai lo mari sa ngonga por fe kale nga Yesu ia kangola o esi o kari ipira ku akula le upenga ile loroko ku le loroko meaning e ui le loloko o mea ie ke whango kai e le kai o lo mana malama i le loloko o mea o iei le atua o ifo i e whaavai e le whaamitalanga le nei o le mea e ngaka i lo mana malama o le mea e ngaka i ngai au whainga o le mea ngaka i lo poko e whako a maka i ngā le atua le ngai e oi Leanga o le arua pe ke rui e whango kai le mea masangi fa mai o a ora kau kai o keiloa uma po o haia mga kala fa mai e keiloa uma ngā kai whale you are a nobody e le ke reiloa uma kau ke reiloa uma ngi mea e ka sia le ngā keiloa uma mea ka sia Alang ngai vai alu ro pira mi mika wa pe la ka ngola impress Yesu la ka ngola fa kepa ro makai ale very saur kadi Wow, le po. Sao ele upo de pese foi. Walu o le po a toa. O inga i loa e pekeru e ke mo si ai lu mo Yesu po lu mo le tu. Mai o ngalo loko ye ku o mengi. Awa nge e fai ai so poko ma so maro si se mea. Awa Au fo inge iwa ayaku wa e kau manguia, au fo inge iwa ayaku wa kau mawangi au mea, wa e kau wa ma e kau wa nga ke ia la ia lea, wa e fia kama ma e fia kama wa e fia kama e reise vai. Ei kako umar kala le vaku mo kako. Le anga e mafua i sea. E le kai kairo kako ka mai fasi loa, i le me a makai. Le sila fia ma le loloko le atua o le message nga ka o Yesu ya pekeru ma ia vai ku ula le upenga le loloko ai loloko fo le menga ia pekeru e loloko ke lo loloko ku le mele ke aru e seu lupo ai ma e fai upenga so i le i fefo i le kawa ma era e papa u le menga ngai lo le menga ko so le upenga o pekeru e ma Yesu ku ula le loloko in other words Famila o nga Yesu pira. E papa ua mara ikiki de mera ngai ke kau oi ai. E papa ua mara ikiki de mera ngai ke faikio, ngai ke ko mumu ai. Ku ura le loloko o mai lai le mele o ke ai o le ale loloko o ngosai. Va pe aka ko o loloko ngi ai o le ale loloko o ngosai. Ama kua fai o kala ka ngaka o ngosai. Ama kuala lau o e kangaka o ngosai o lolokor ngā le manga o Yesu ko kio iai ingu iai a o malalau lo valea o ngosai a o malalau lo wa malo wa o ngosai o le lolokor ngā a uare ai u o ngosai ya pa marosi le ngā mo tātou foi iyo e ku ule upenga ile loloto ia le waka ko va ai ke le fai ko se siku o le ale me uai uia yo ka ko kai kai e ke le fai ko pa ko fa pia e fai un e fo ile porki a o ia ka ko fa kusa ia o ia ka ko le fa kusa ia o matua fa le kongu fa solo a ko le mea onga o le au porki ki makai kai o le unga le o le unga o le me o le tangata e fau malo o le unga mo le tangata ua whaapea ifo ua sili ai. Areo ke whaiak. Aua lava. Nge i o kako o mai makaulangi. Aua nge o kako kaulangia. Aua ne o tātou whaapea ifo o ai e aka mai. O ai. You know, when you get to know God, when you get to know Jesus, whaingo fie ianga e wa ai lesi o uso kangaka. E pei o e lava iaki oe. Ave ese mer vai mo lalo. Ia. Ave ese. Le ane me o kupu mai ngei le me o kangaka fia whaaria lia vale man mo kangaka. Ia wasilinga well known, wasilinga respect, wasili isi kangaka ele ia onga. Nang ole de kuspa ia.
e kele aku kusikusinga ma mea pe kelu o le faiva e kele aku kongo kusi pa ia ngai lo mea nga fai e le kupu ai o le kupu asuria o le kupu ai perekangia o le kupu peresia ai kele aku mea nga fai e le faiva e kele aku mea nga fai e Paulo makusi nga kusi e Paulo e kalangoa ai pea au ngā kupulanga mau ngā kupulanga ngai lo mea nga fai e isi mau kupu popoko ma isi maua e kalangoa pea mafua isea o fionga le tua e whaangangana ina e le atua tama vale ya whamaro si au mo oe le uso marko finge marka maha marki ngā ya i fo i kaimi a fai e ke kau mawhai aku e le o kingo mai ko siaki sa varinga po ise mea lo po ise singa ke ruo ngai whaleanga oe ngai whaleanga mea ya oe suisa si au whilengi. Don't be afraid to lose something or someone. Ai e kei nai se mea piko sili o ngā sili aku. Hale o whakura o kara. Ok, lo auko. Anga o fusi mau ai ngai au oku ai. Whapengei. Ngāre whawai lima. E oe. Ai lele anga. E lingkanga kale anga. They know they are such a good people. Kai mi fo yo mako weva, sa kili fo I mea so soangi ro kaolanga. So I'm not saying, but sweet environment mo ha ula vaia. E baua wo fiaru ese mai maranga mea o kare ko fia. O kare ko fia fight dragon. O kare ko fia. So do it for yourself. Langa yele si fa mai le upuale they're like that. They're like that. Mai or mafkanga vaenga la va pengi mai pipi mai orima awangi wa o tiro o que fe sometimes family le ya fo isia wonga kere nga ususo ko pusa pia ya o kai o Olivia kai ha ki anga ro misa maro ko rua fasi e fosi fa finge ka fasi ko i makamaiki ka ruai are fa mai e kei roa o si wo lea o si maybe o le wonga e fiso soangia o isi kaimi a o le wonga ngai ke rua misa ai ai ke rua pisa ai kepi fai wo ia ona ua mamisa so o malo to luolo sau manei fong pia ngai fai no kangia ka mo mai TikTok o le corona and wife vai ke ia le wa dai ore faukuanga e vaku wa io elia nga foi fa peno fetu ese se aka ko kawi kako o ia le ke ro ai ke seki o nga me era nga ke manga o e makwasi seki mai lau mai ya ngai o le la fa e kava no o sa ili matangi la vaile ano fale male ano liu o kangi ngai ma mea ia yes le so le bota to lo le ai ma se kangi le atawa o fa tatau ia tu ia ma fa pe atu po sesi ya o ngaka so kanga ya ku ya ma sesi o pakir fast ele ai ma se molianga fa pe o recupelia ka ku ngar paroka ya e pei o nga masangi ai cases fa pengi a ole o kangi ngai it's all related I kupe ia wo ko kongo account kangaka ia HRPP ka kwaru sawa kaka ke kaka loko vale ia le wa fiala I de kaiao o lo ke kala ngoa within I pirioka le ka penga fenga paloka fa mai le fa matalanga e fiala I de kaiao wa ke I vai kunga wa yai kupe yo la account o le mela le mali e le valea o le mele sa wei kupe ele ai ma se me o sauanga ia ku ia pe sauanga I se komiki pe sauanga I le farekua po le fangau po le hainga fast po o kupai si suyo fast le ngar mum
e o le sausa o a mai ile ofisa ma le vaenga le malo komiti lea e feagai ma le kupe o le vaa ngo whamaungia ngā la ko pepa ID o whamaungia ngā bank account o lea la e le o whekangisi isi fo i o le iku maro lau kele a o i la koua ngei lea ua lewa o ngā kāpenga e whawhau le mea lea lea ke ia e ua i kokongu i la ko account kupi tole ke ingi hoili o siaki bank account ke iloa o e lei mao leu ke whaiaku le i atau se o i kulou a Samoa kulou fo i sa whakamarau whaafonga maua so le ai o le mea kongu ngi e ala e wa vai wo ye le kupe le account aika le a kongu oh my goodness Wika wa ku mo kupe ke ro oi inga ua maua la usoka inga ku falo ko ifali etka ngo soka isa o official le vai er kupe o i o ke ma o fai e makua yo ma o fai le ku ai nga kangi fa pengei e fe ka ngisi ua ye kupe ko kongo account vai ka ngo mo ku stupid kulo mongi ala ukala o a e ngei me ko ke o fai o fisiri le ko ke fe ala e ua ye kupe ko account o le ava ku le ofisa i o le malo ele it's got nothing to do markanga kalea ai fa mai le fainga o fekangi singa e mafua anga le wa mai ku pengi o nga longo winga manga nga o mo ki palo ka kuya o fesiri la ngai palo kara ya kuya o le ba o ba ngai ko ngo ye yen sang ya wa kau su la ko kyang mo su la ko palo ka penga palo ka ya tuya alo fa ko nga ko palo kala ye o i le o ke fai aku ai so le o le mea sao ua whaasese ai mea sese ua whaasa o le fesiri la le langa i le uma i la ukala o su e aroa o le ala le mea le korosi e le ingoa o sio e li kong i wai o le we can talk about it i le sik e kake e le yamba sesi o fefuru kumaro re ke paro kai o le ia kaua ia wa misi o e kere sa whaka o kere sa whaka a o le winga o la ufa matalanga o fesiri silia kwa la ia lea o le ala le mele ka ua mai ai kam fasala lau lea ai sau o ia le isi moli mau ai au mai lunga mo porkalame ma whaakarakarangoanga a kuia ma saungoanga ar pale mia like all this and that ma article kuskusinga i lunga kusala o ia pe o le media le ngofo fa mau ma a mai le o ngei me lunga nao o le fesili lo loko o ke ofo a ule mafai o nga mafai po ai tulo I don't question anything a o kanga kai ku kula fongo le loia okay it's all hearsay le ataua o saunoanga spale mia sa fata le o yail to tupe ya toea ole on sai kusala le waka kipi kiripi ngai me ia le la ko lau le waka kipi mai kiripi ngai ma me ngai le la ave fa mai e ma fuanga fai kala ia o le kolo se kufa le aso e fai se usa le waka ngofila ko interpret o la ko mafofong assume o le winga le saungoi mafuanga nga le sa we kongu le dida o vai la ka ko se fa vol vale yo la evidence o ngami foi la nga o le fa ringa mo fa sa longa la fa ia lo ngi sole e o le isi la va nga le ataua o le fesili ale la kurikudi o le a kongu le winga o le whaakosinga i le paroka wa le fesili nga ngai ka kaunga whaamali e inga o le a kongu le meaning o le bribery in terms of campaigning election campaign e ia la se meaning o se bribery le mele o le moe o le ngu fea la e ua sau se kupe o lae e ke entaito o se mea wa levan go longing for so le ai lo se me fai foi tu ya a fa lo fa ko le ai se vanga ngai o su e mai e fai ile akua e mai se ka ko fa masingo ma fau fau
nga fako ase ilvanga nga o sa mo e faingi me ka ong famasingongo mind reader ma o maile au tu low fo maio tu low war ngana fo maio fai ai ma fo e o mai sa ili fako ai lole o kau o se a fai o le mele ka ke fai o criminal activity fo ile le lai ai proof o ke le lo la fa mai mo kai mi o le ko inga me longo ingo kilipi o yes o fongi o kalongoanga ma fasa longa ka fole mo kilipi e kaulanga mo i kilipi ale le nga fai ko ngot palmi ola o me u mai a Samoa o ma fo anga le involve ia si wedi wala nga la lunga le ngo o le rilea kulo le fo uso fasa la ale ka ko fisidi o le ala yes si o eli ele paro kai o le wo ka o ia usa o ia le media le media personnel le wa le li fo ile le e ao mai o ia e witnessinga o le pokalame lea o le mea lea o le whakarangoanga lea o ia le wakongia e li fo e amore a venga lea se witnessing ame foi le kwa kusor ko ngame fo ile le e call up le si ko ngame fo ngale ia o le si o molianga fakikainga tu ia o le si molianga o le fionga ia tu ia o fa pe mai o le aso o la saunoanga por saunoanga palmia sa fai ia e fa pe mai ai ia la vala un macho mori mau ai sau si eli ia sau no lea a mai loilunga me ia e oi kusa fa mai kusa saurole fa pe mai ia o te mori mawina lenga o la unga ruenga o le media ia o usa o kusa mafu o langa menga le fe koi e uranga fa kala fo le ke si lenga fa ya longo corrupt ole no vesili se tasio o loia analela no vesili o le atonu ale winga o le mele o le campaign o le corrupt campaign o le paloka o le alo na winga en fenga e kango interpret mai ai fa mai le tala le uso ala uleta uolo ni swafa fa mai lankala asiata o le mea ia da'u o le bribery in terms o le mea leo le electoral act le electoral case po le o case si o whinga paloka o lou avatua o se mea ma lou wha moenga e te whai ai tautua pei kangrofa ke kai mai a wakua ya oe le ipu mea ai po ke wakua ya oe se lau ka lama ia wakun mea le whakau se mea ai ko ainga kau kua ngā ma oe paloka wa lava arenga that's enough e commit ai le crime lea o faku really ma yes o le winga nga o sa e ke avea i le pirioka lea le fwe karango mai it has to happen le pirioka lea le fasa hai le kapu ai electro period a fa pela o faku ya le ataua ya vakule ya sawi langa le sa okupe ya ngal fa kaing ya vakule se lo kara le fa ka wese ya ala ke fai mai ya se leva ko fa ka woi a fai langa le pauanga o kara le fai aku e o ngoa mangisi mei ko aku ele ai la ele se corrupt ele se e ke o committing se crime ai a fa pe o ke fai aku taua vakuia le se lo kala le ya la e alo raro ka se vakue u pe ka vale ma ya kau ko nga ma eli parokari o e mo mai wa ela vea la ila lo mele o sa wa e avea le kupe po le alava ma lo fa moenga e ke fa ko singa inga ia wa va so o le mangaku lai ko o le mangaku lai ko ave ma la wa e mention ya le paroka kusa lawa e mention ya pe ke fa ya kuala ma e paroka mai ya kia o ha o ka ko kusa o ka ku ngar paroka o paroka mai har nga e le kiki e fa nga kala pe fa pe ke o ka mo e paroka so ya te ula o ya ila se so kanga o le ala e ka e o ye ku pe le account mare nga ngana le ka ku ngar paroka e fosi o e lo palo ko ngola o e ko pe kongo o fosi o ke palo fatu ke ro ina wo umano ofisa o tai atu
ma brief mai au ila usosi sa moa o ngofo anga ngai mo fapia soli e maka o kia le me o yerka ko wa ko usoli o rongo winga la o kangi e ongo o kangi a kaka HRPP wa mawara ko kupe kaimile ko sa le fekangi si wa mawa kupe ai fa mai wa mawa le kaimile le sa un yer paroka o se me o ke lo pore kaka nga ake aka o le witness Shoeli ma ngai ka pa mo se kala fo le langa o langa su ngoia po ako nga kari ko nga me fa pe a foi la le la o matua yo ta fiu le fa se nga le atua e mana tua mai e ma fai ngo so ko kongo se case pe a fai o keilo o a un fa karangoa kanga ka kongo ia a fian mere ya pa pe ngal fa karangoa ka kai ko ongo ya po ia foi fa karangoa le pandemia ma fa pe nga fa ya ko le pandemia ya nga ya o le ata o fi pere tu pe se itu fa tonu le time o fa nga palot bo ko nga me nga that's an evidence a o mele kup ele ai lava se sokanga even a verbal saying even a written report or any proof e sokanga mai le fiki o kupe ila account ile pilioka le o fainga paroka male fa pe atu le fionga ya tu ya kau ku nga mar paroka le ai ma se me ai paula mele la ka ngofe au mai fa nga ai ia le uso le o le au mai o saungoanga fa ala wa ikele si pale mia o saungoanga I fa karangoanga I lungo le media fo fola le fala ai mai se fo yo le fionga ya tu ya o fa karangoanga whosoever e relate nga I o le ala waka ngofi oki mai kipi mai kiripia e ave e profile o saungoanga o mai nga mafuanga fai e aim uma se ia mauar kupe le kai mi or fai nga paroka ya wai o kai ala le fa pe e ilo fa msionga pe kalia le ir kalsanga tu ya e fa le nga kangi le o le isi tangi lai ai o le wa mo usu enga kwa o le si kangi lai ai or ko luo o le ri o ko inga le ngaru fai puli le ngaru le leua ya le leua o la ka fa longo o le si kangi o le leu o freku o le leu ai fa mai wa ke e open ku le account ai o so mai mana tuala la ku umal la ko kupi e entai to ai la ko as per I don't know polar kupi e da fa ingale entai to ia la ko mal la ko pui ainga e pe ia se furu mon kupu afi ya le la ko kupi fa mai la o la fo e kangi ile ke il vai kunga wo fiki mai ngai kupe nga kaimi o kere ai fa mai ile la ko ma fau o se kupe le la wa vaku ngor ngau ka inga pa lo ka ku ya now e ke ma fau fa penga o le aru lo ko ru pa lo e la nga ko nga va fo e ti pa ka ti ya ngaru le woi ai be ba kwa ni yo nga ti pa lo ka lo ko ru sorry ai tole si ko inga fale ba fo ma ai ka ko sa mo le tunu pele I ka ngaka waka kaunga ma fo le ai mi milo o mai kuila e pale la fi ko mele e gere kai ngo alo ka ur mele kuila pa mari mongi le ku kuma ro si ko mele o kasi nga kangi le ya tau kasi le kangi e fa mai ke ia e ngare fa fingi e sia ki ku le account ola wa saule la ko kingo ku pe ai vai ngale ka kaunga mau ai fa mai ilona langona il fainga o kangi o longa langonga e pe foringa mai o fa ko singa mai le kupelea inga ia la parok o le si me vale foi le kangi nge o ngo po me o ainga uma le lewo ia fa ko le lewa ya ngala o ko ni balale Ioi. Ko ni mala wo se mara kasia. Ile. Fa tu voi lo te fa ya tu. Sa mo farku o le leua. Ya le si lo. Le si ya. Kusa o kasi nga morianga la yave kangi. E fa pe mai e si aki aku
ua fiki somewhere roughly 10 something su fiku su ongo su valu wafe le lai fa mai e kasi ale au ngor melia o le mai fa pele mai ya mako paro kako I mean you as a wife o lai ran lo ko lua il fainga paro ka ai ma fa fa penga o lai mai se me ke a o ku pe wa leva nga ko rangia nga ko lau pe pelo le malo ele o ele mo i wa ai le malo wa ai le pare mia wa ai ai le lola por le wa si kan wala nga ko pe malako sud o le se mo sa mo ele se mo ku ai ku sa wa umar me ka ole upside down inside out ai wala wala ri o fa mo fik so le kuā e se ia ko ai ngā so e sa o le wha vale konga mea so le ale no po la ko ai ngā male ko ongo le kan le ai ma se kangi e kasi e whaatatau i se whaapea mai nga ave se lima se furu kala nga ave se lau e o se mea ai le a taua e o ingi whangu vai e o se ipua nothing ai kasi lava ioe le kangi ia kangi umangi maungangi it's all pertaining i le kupe lea i kongi fafo ole intention atu ia awangi whaiengia ngā billboards ia po pepeho ia whai fafo ia ma meo campaign ia ma whaasara launga ma se komiki ma la vale intention ngā kuia ka ua kuai ele isong wha e whakosinga o le sila ufesili e ka ua lava i le ia taua man whaafonga mai le atunu ua whao ngā la kupengi wa lela a whapela o le ufetangi sine ima whapea mai o le ua maua mai mako kupe mako account nongo winga i fōringa mai o bribery o le paroka po whako singa o le paroka o le ofisiri la ua umana ngā whaonga po ro kou kau fia kou peia o le mori maua askenge leo o lia lenga mori mau mai i ia mai monga tolu i kupeia ngā wako e lau timu ia tulou la le ma se me o fa nga ngar kai mi la valea la so la valea la nga ka fi o ma ku pe nga ile se me fa nga mai o le fesiri la o to fa nga ya ka ko nga nga so o ai la ku pe ya mo ki ngo o mo oh my goodness o mai ya o le mele tu lai mai la no mana oi se ital to wo mai tat la ngai ka kaunga mangingo mama malama la ngai ke fu haru ko ru mangor ke si le fa per kangia ka fa liu mai mo si le fia na ita mama tina ma tutua ai mo si le fia ai to le tu malolonga ona fa wo le tato media watch le atawa o le mele o so i fa pengei le o so a fa sala la ku so le wo so e kau fai le mele nga o so ai sami o le keisa ku iloma ku so le wo so e kau repeat le mele le nga fo ile wala ko kofo ku nga fainga ngei fainga le mau kong mo fainga le sa ngi ole ngofo sa vai kau vai sa vai ai ala life for keisa le si ku malo le ala u ko ngofo ngei sami mala fi la fi wa ya o ko fo ia la makangor keisa le ya ole ula le ole ula lea amakua ka alo ai ia sami o so fa longo la ua karangoanga ma me ia ngara karangoa i makui loma o so lo ave ia fonkoema limongi leala ne kupoelo leala o kupoelo ioi tasi foi le vaenga sa o maua mai foi na ia utama intaula li atu no maua mai foi to tonu le lakapi ole tau pule nga foi le nga va fa ma va esko ingo ku le pa ya ma le German ya ole o maua me no ke o maua ya mala ele nga ki se me ele nga ki o maua from a very very trustworthy
source mai tutonu o le mena tupu nga makua I paso nga makua fiu e whaia kui la epa whamawai e o ia la wuri ia sami la ko uma matua le ala fo ile vai matafeo makua I o le mea la ua kupu ai ua ore wuri ia whaisko ingo kui la epa o sami maranga kama CEO kama redi fo ile o se umangu ua ongei ua whaisko ingo kui la epa ua uma o nga kaupule le poata ele o ko ia o ere ngumela le ala vote out makaro sanga sko inga faia ia le mea mamalu ai fase kuanga langa wole o ia o ere ngumela le ala nga vave lo le fama vaia ar ko inga male mavau o le kanga ka sa o ai me I kai fongo fa le ko mau ele o sami le oka o fale o mavaenga e o fafonga le mara uri le u failo a ko mele o le miskeli o mar kupuang ka finga nga ya sa mo mala ko pot fa foi la o kala nga ko fiki ele umile ya tau o le mela na tup o le a o fa se ai o fale o mavaenga le alanga o iar kanga ka ko se e ia lo se sui e kai fongo o yesa le sui kai fongo ele ma fainga o so sami le anga o sami o le peresi kaingi e le ma fainga e ka o veng ko finga se rua e ke peresi kaingi e ko oso mai e ko kai fongo fa le ku mau ele ma fai la ia le sui kai fongo a le meu tu o pare po mu fa ma vai no mas ko ingo kula e a o ke kula e per vai mainga o me mai langa ele ai se le article langa confirm mai sa mo ele I kofia se kuila epa se sui kai fongo fa re ku maulenga sa ele article la observer that was wrong nga fa ma vai ar ko inga ai ko fo I mai I le port esa ilie ai fa mai o le meu tupu e pala ai fa le o ma vainga ele fiu e fa ko fo kai fongo ele fia ai o fo yes wa foi fe uma ku le pa mangwa nga le ma ke ir ko inga le mele wa ku fai le nga lenga ko me I mai lo sami sa ngofo I wa ko si le sila sa mo I kau pure nga ia le wo kau ku le la e poko ia ku le pa wa foi nga le wa ba ku le fo kuanga mo le ai ngumela fa ma vai ro sa nga le format nga ma process nga mele ese se mara man me banga me Christian fai o le fai mo singa me holele ka kuringa awa ang fa pe ni ai musu e kule pa e fai le mele o si me so o kur ole me tonu ale na o kanga kala le nga makua yoki fa sa o le fa kula kala vai la ya sa o kala nga fa nga mang ole la au ke fa fau e ke ko kau le ataua o ila le makua ia monga le vevela o mea ngir kai mingi o ia pai aur kanga karenga fainga ka nga umara ku ngu me ese mo ese la por kiki e amaka mai akulepa saule ia sau ia falo mavaenga o ese ai waka ngofi fa pea ku so ma fa faula ngai ku ora wuri ia e nga or ko inga le feika I kanga mai a ola ua ele ai ele o le keyword porkiki o ese le langa o yes le nga o par pomulia o fela me o ku ye ngai me ia le la o makua I amo fa wa mo ia kule kwa ku ai le la o makua marolo inga sko inga ale o makua langa o le menga e fa wa e ke ko kau ai fale o mavaenga lo ke fai ko yoki ki mai ka fua ia au fifo e loi ngamlo uru ole sima ngamlo uru pai fa ia manga ko mai o le langa o I fa pea e fa ma vai lo what this was the mindset behind this le atawa o le menga fa fa wala wori ia e uma loa e fa longo lo sa mo o fa ma vai ko inga usa ile lato ma fa fa nga or ko inga le manga ora ku ngu ese no le langa o lo par pomulea markala wole o ko ia o ele voting ale ele o ko ia o la wuri ia o se manguma mangamro wo fa ia nga o ma ua ele maua ka ko le majority
ai aru lo markala e o ya le anga e o ya ai mai wai o uma ia fa mai lo marko inga ia e le la se winga la fa yer ka ko la ngai makanga le vote out wa o ke la ukadia lo fo ko ngala fa mavai anga nga fa mavai ar ko inga o mai ko poko poko volunteer wa fiu fa kia fa lo mavai nga ki mai ka fua step in e kai kai ai musu wa fo ilanga la e tipin sa inga ke lo ele ukadia le ko e o fo yanga ia e o ia ngofo ro fa se kwanga ai me le yo se sa we fai ma kai fongo fa le kumau ko sa we lo le o ya la presken kai va ai o sa mo e ka aru le nga kamai la fa fonga mai sa mo i o le ko ke le port even presken fo le we le lo ke yo nga kala le fa ya ko ke mi ya kuila e pa o me nga set up e kama ele ya se karangwa nga port a me o di fa ya o le pomu nga pa ya oi ia e vaila ia ile wa ki dia inga makua sa meme makule e tato wor malolonga wa ki ave masho ai la wa lo o mai le ai se me lilo ki por kala